Sharia wa Wairimu na kuona sana ndani ya nyumba. Timo na Poro na kuona sana modo babu wa makobo kimika na jogo pike wa mso. Tanu wa dakako menwea kama waro hiro. Karaoke mosubi na kuona sana Jarona Trocadero. Yone amia ekoyo ni daro giro. Angai ndeda ya modo ene Na bovisi no. alanie. Gerati ya makua kaibo maringane roe. Makai tieno dovie pada kore mo. Angai Makai tieno dovie pada kore mo. Napo na kuona sana. Napo wasubukia. Jago agetoka. MC Chapo na kuona sana. Dera pinyere yo kuana kuaya kajiwe. Uwe mwaru taborera kagea noruma. Digetonia mwere na dikeia gae. Ona itaone tia dodio de mondo moka. Ona itaone tia dodio de mondo moka. Shamara. Engineer Simon 680. Wacha tuangalie. Dera pinyere yo kuana. Dera pinyere yo kuana. Dera pinyere yo kuana. Kuaya kajiwe. Uwe mwaru taborera kagea noruma. Aito. Digetonia mwere na dikeia gae. Ona itaone tia dodio de mondo moka. Ona itaone tia dodio de mondo moka. Ane mosubi ora kunyagita. Antona kuona sana. Judy Kameri na kuona sana. Lawrence Kongo we mwana wa Theka. Lilian Mbacha na kuona sana. Tegawanyi na Wamokua. Siora hora piano karejo ora muburu. Emahana ine. Norika na daino wa baby number ya 5252 for one. Ora skole. Atigari majiroki kana marida dinenengoliema. Ona karo kana nekegato koe kavanda siena odikeria. Wetu kegongona nekio muira itu. Wetu kegongona nekio muira itu. They know up bill number ya 525241. Account ni mwande kene so inorobesha wana wetu wiki na nigana. Na kupatia pesa tu hisa 20 degree komida inawarembesha maisha. Kama maisha matatu ushokia weterere. Kuonie. Dakika kidogo sana Ukweto nienda kwake na ndenda liga mukale na igara. Dakwa adi mana gololi na kweruta nderi ngale yake ndo yako. Ukweto jekana njeka tere maruru.
Sha, sha. Team Loyal Family, salimikeni sana. Kuna mwana wa Facebook live dada kuingira wanaoneo. Bunny one. Wokerai. Gigi na kuona sana na Umbian Bebe Shina kuona sana Matilina kuona sana Esa Gigi na kuona Masikiza na kuona sana Boni aje Jerry waka huo na kuona sana Wekera ni atia kama uzavu Shamara Kwegenge tage kire kikugo Uduli nego nura ni amaondo Tumbia nego tumbe ni amaondo Takune yeta Boga nota ni ejo loisi Walk it out. Yeah. Yeah. Walk it out. Timoka Jerry Jeni wajiko wa Sun City Mato Guang Salimia na Mombasa sana Bendi Wanyere Kiora Giyalo ni Nairobi Shomora Dulia Nairobi Matio Edahu Pikare amare gwa mwirana gatea Nya ugorere agai Pae mudongo moiru Yakuirero amona ingana ite Anthony Moura na kuona sana Gakudi Komo Shamara Atwekiria toma godonyora Bolia durio deina Ane ome tuna ye kara Kanyama na baba wito to Todo ni ore boga Rote na wito to ke umbewa Ra Esa ko magari wage techi Kuona mwana warembesha maisha anataka kuingia huko Ugora tikiti mwikito yako hoteka dini wape bill number ya 5241 When
soni quiero ver anda soy samai dikiri Anko kina kuona sana. Nimesalimika sana. Manpina kuona sana. Sha, sha. Oye kendiga, neta kendaga, digero kerumi, ketinga oranga, kenya yesoso, neta kendaga, digero kerumi, ui muendo soni, ona itime oe, aro mendioge, ui muendo soni, muendo soni, nanyo imonaga, singa goteo. Ingia kule mwana wa TikTok tu sahi. Shamara. Amina Nelias nakuona sana. Doti unasema mwendo wa soni sana. Doti Iskatla nakuona sana. Joy pure kendo vya we mwana wa Alkarao nakuona sana. Komera idarae, hare mogumbo, magikia orine, dawe ya gaine, nene awa mendirae, nenda kiendiro, tapira mwaho, gekora idima, ui mwendo soni, hare amae kagie, iwe goaga, ui mwendo soni, na mwikia neriro, Wairimo Gekandi na kuona sana. Savana Motumi Maina na kuona sana. Amina Nelias na kuona sana. Shiko Devi na kuona sana. Kiarie Mbatia Akego kwado maraga nedayo. Sha na kuona sana. Nganga wa tabia. Wokera. Tuna. Kiarie Mbatia na kuona sana. Ate Wairimo Gekandi niko na shares kwa Inoro. Thank you. Wando wako ngaita maidani wanange bien nangu sidandoko nadie wala ndakare lakio nekore monde okwera umye tondo na kinongo ngarangano kanande itendiye maitokerera kanande itendiye maitokerera Ita enewe kotorade taigo ndio ndo amoto wekora rasmetira ora kera bu na siusia na ikarara muongo eko sinjora ngeda diwa dia ko ngaso no kanga lucia ledia toga kama ayo kakira ko okenunga gato nyua kaira se okenunga gato nyua kaira se kore mwana wa Inoro FM kore Facebook live ni unaingia tu sahi musawa na shosho kigomo Simon mwana miji milka wanjine mwenyere wa waya Brian Yomra ni enderu gage yuma vera ngende mono ado andire tamwana wakanya atangere nanjine kamago tega nande kyo kanane nyire motega ndore didio na gokunire aga ndore didio na gokunire aga Joseph Lukaku na kuona sana the film wa Facebook live Simon Moya miji joy wake honi the film na kuona sana
Lizi Shiro Nyandarua Trusan niache Dai baba aenda we chini atea tondo makalo nginyanga vingira maida mako matini alete maidani kumatiro mako karekia mokua hata menyete kwete pamamiwa Amane moru adekaga gokerero Amane moru adekaga gokerero Facebook Live ndio niko ya Inoro FM Joseph Mulike Monyere wawaya Anizitai Dai lava Aenda we jinya tera Tonde wa mwaka Nungi nga vingira Maida mako matini aretia maidani Kumasiro Kakarekia gokua Akamenyete Kode tamamia Amane moru adekaga gokerero Amane moru adekaga gokerero Quince mwanza kuona msawa kashosho kegu mojoni wa Ugaibu Kipse Jai na kuona sana Denise na kuona sana Kaganyi mare wa Sharangita Meri na kuona sana na Toshea live yako Inoro FM mwana wa Facebook live Tude Darson Karibso na kuona sana Hanifa Juma na kuona sana Flozi wa Irimo Mark George Facebook Inoro FM Emelione ngoti na maidona iguru Tengai yote agamu Kona ngekone ngama ndani na mosio kunai Kote ya ni metuna na merimo Uduri are muone atai Mora siane ke gungere Idaro maluri na maidom mangai Ara geniare nari moyane na mabanga kunai Ayo makaya nangarika Korea mwana wa Facebook live mwana wa Inoro FM tuko huko Adoma na mana man 65 Share kushare Facebook ya Inoro FM tuko live Utu yange korone muguria Taria nyingene tiona kamweke Oima Tiana itimenya na diwa motu na pitini ole kungai Yakora itaye wendo akuyokana Kuduria le muone batai Imora tiene kigunyere Tidaro madurine maido mangai Arangeriare nari moande Namavanga kunai Ayu makage nangai kawarera Rashusha YouTube na kuona sana Quinta Ngoge Opote didangare na kawa Aluake kondoro da koga idhio Odhie mwana wa Facebook live ya Inoro FM Ya tuzungumuza na wewe Good morning Kuduliane mwoyone nangalia Ukai kiangare ne kamaramani Namotumia neira ngotando ile tuinge na inyanya ndongai Mariga wanyina makere chalake Kuduliane mwoyone batai Imoa piane kinyangu nyerere Tidaro madurine maidam mangai Arangeriare nari moyane Namavanga kunai Ayu makage nangoreka John Senga sina kuona sana mwana wa Facebook live ya Inoro FM Miriam Muchogona na kuona sana Sofia Marigi na kuona sana Mam Shomax na kuona sana hata nyinyi mnaweza jiona hapo kidogo
shwa 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 ria 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 Garo ino karaya kwa kahuka Yene moro wakani wanyonji yongi Kenya hinya wakiara kemwe kia rurere neora Kale mwoji kiora kunyagita uwakai Yesangi nakwane nangere lyokane Yere kumi baoka nawe motoko Atumia mbeo jere na wakaya Kuria mwuri wambe wangi makoduna simengere George ingi wakana ne wasi John kuiba na kuona sana Shit magi na kuona sana Ani mongai na waona sana Kule mwana wa Facebook live ya Inoro FM Wakari guidaro rubana mojito Mahindi makwa makona ngota jai yangu Nongati gako inageko yo majingwa Amati musio de dauga sinengere ya duri Nasiao Yesangi nakwane nangere lyokane Kibiri kumi baoka nawe motoko Atumia mbeo jebe na okaya Kakiuria mori wambe waki makoduna simegire Just say to my daddy Geshiri Kemoho And my mom Helen Wanjiro Geshiri AIPCA Marengeta Church Just pini Geshiri Aidia kaina mo aidia doa kanira Ni ngombe yeko manyita etangoe Singire kiora Eira tiore iraga Muzuyo tare kiara gako narinia Oloke muhibia turetia kemenge menge nokoeda Yesangi nakwane nangere lyokane Singire komi bauka nawe motoko Natumia mbeujele na gokaya Nakiria mouri wambe waki makoduna simegire Ithano ndeka mirongo itatu na ithano no ririkane muthenya wa umuthi twina mundu wetagwo Wangari wa Githĩnji nĩngũkũrehera na mundu wetagwo Joyce wa mama ririkane twe Facebook live by the way kũrĩa mwena wa Inoro FM mwena wa Facebook live na ndagĩka ciothe nĩngũkũnengereria mbeca cia Remesha Maisha thĩinĩ wa paybill number ya 525241 account nĩ mwandĩkĩrĩtwo Inoro mbeca wĩkĩre nĩ igana gũra tigiti ndĩrenda kũheana mbeca oro rĩu Kiogiri, yakora nira komenya wenuti wende wabe. Yoragire afini, one moro anyina mane. Tareke odoi amala totirera, aya oda tonga isia kweko ana wenuti. Ake, ito koro au, ato akoto sigere ange makena. Joma mtamu na kuona sana Saimondega Mware wa Kinya Real Badman na kuona sana salimia mwalimu wa keyboard Wagu kaidere Mwalimu Hirona sina nekogea na mwere Akoro nuriko maga Narenge sentiangai Kemora ngeni wangari Kaya kohakire Ondo wakarwe molina Walendina ngakauru Tukerende Toshea kwa mwana wa Facebook live Nareke mojani amana sotirerora Aya otoatone gaisi akueko ananaini Make Nitokoro Ato akoto sigere ange makena Jora mtamu wa Mosimokuna na kuona sana Mary Washire MC Chapo Kegumo Kajifu Ladeno, how are you doing? Joroge Wandondori MC Chapo na kuona sana Charles Manji Atirire Joy Wakamane wakerere kweru atia
Roja Wanyama Morini Shimo na wa Ingerson Angokina kuona sana Kashero na kuona sana leo siwezi lala man please Zoita Maini bye Tondo nengo na toto ane sukiya Kuko nendo nyo ore ngwandira Okale na tini ko nyo ya mobidi Wali ya moisondo diengo aga Nakuona sana Nchira Classic, nakuona sana Zipi Wawero, Suzina kuona sana David Ole Mapesa, Jule Maina nakuona Emmanuel wa Pipeline, nakuona sana James Mwaura, Moses Sijoka. Arumira kainjonyo Iwakoa inyogo Makola nukia Ikundore endo aku Are ndiyo kenyitia Ngura ngete makombe mamolizi Yene menya te akara na mwa Ite wande Yegali irikaji Ate akara kengi Ela siya tenga konge wa orangwa Udiko inandokole mwani ya unendasa Wauratura kwa kumushikure mwena Wainoro TV tuko huku Mwana wa view sasa na mwana wa Facebook live ya Inoro FM tuko live Era sina ngiandali ngekionda oi Yurunga mai watine utuwa mwe Yore okende na gira Kami sisi wako Ibe mori wera liya nyori tuwaga Yene menya te atoro na mwa Tige vande Yure agandiri kazi Ate okka kenge Era sina tenge kwangi wa ngoi Iko ina dokole mwani ya unendasa Oi guys Shwa Wakera Sako one lady guitar na niko Facebook live ya Inoro FM ndio mecomment share kwa leo wacha niingie huko tushare Dance Maichi na kuona sana na Rika na anytime from now niko kurehera Joyce wa mama Joyce wa mama Bapo nao tuko na Wangare wa Gezechi Shamara Moire tura gitagai Ando yana ukoko Nijela
kionda imana lome uyu fami baito arengae neta kusia kuna gaini gokilo ano kionda imana lome dage kai komirgunegereria besa ciaremesha maisha agethonio kwenda kuongerera wongerera tigiti waku oro riu ndirakunegereria mbeca oro riu uria gwa paybill number ya 525241 ndio wa tiketi yako wewe. Mika Chege na kuona sana Alex Karanja, Rasa Kapendo na kuona Macharia Salafi na kuona sana Samuel Mbudi na kuona sana Veronica Moturi Kaka Dennis Shine na mena kwe mini askeni wala sukuru Dakaine na tarewa mami Wakane na sane okandara ndora Havio tuatio ni molimo Zide wakune munane muno mami Nadio enga korea nake Aito Jari Onengega kwenye zome ni mbere raine Aito ando kari wanera uyu mami Aito kuna iyo ngingo anoke ando mara dome uyu ibamu baito arengae neka osia kuna iyo ngingo anoke ando mara dakika tano za mwisho Stacy Baby na kuona sana John Kimani na kuona sana Jude Modise ya maitomo tiani noka upana inena kena kuna yo maganya rohosoe paya ngelanga ya kuingen kone diko nyingi hasio maila ngorone matore na kia paya ngelanga ya kuingen kone diko nyingi hasio maila ngorone matore makia Amika ina kuona sana Amika Santos Hasio magera ya koina miedayo akerende Siama tuanga tangai na le mamurani Hasio magera ya koina miedayo akerende Marotoma Kaigere Gira hida nere atira Are rantigana Joy Kehoni Ani Jambi Agamenya Kehoni kotige igana Eo wato nandonge tole beti
mwene wa Facebook live ya Inooro FM. Mungu awabariki tena sana. Tukishare hani gitu. Tokoda jiriko mi. Oge toria. Kage kemwe. Kage kemwe. Kairetu kwa ukarema mwaki wa buluru Kinjomash Anijuri David Ole Pesa Kairetu Kawagi original Dongo J Minor Suzy Johnston Jose Jerry Anthony Wajoi Yena Wajoi Ora siara kete na Yena Wajoi Ora siara kete na Are adena ko kanyo na siori rogai wakae yamotu akonde na mai wakaire tu akoina doingore lai famingore udai sidera na kedo mahada 1 2 3 kamata iyo yari uri mari gatahoera rigi nawe joy ora siara kaende na mai na wangare siara kairetu kotagiuga ngie mahala okera rekta kai wekira mahala hau nawe joy ora siara tohe mahala yosingenyonia mwaki wangare wa githenji wi ai andu maroria atiriri mwena mane urathaka ngite gukumena wa Facebook live mwena wa Inooro FM. Watu wamekupenda tena sana. James Waiguru mundu witagwo niliaga kagwa fundi. Watu ni wengi sana. Ukumera atia? Umera ne gatho cia maithe maitu ngiwa maithe maitu amuririkane. Yes. Thayo. Thai. Yeah. Thai. Kai. Kule mwena wa TikTok witagwo atia? Wangare wa githinji. Wangare wa githinji. Wangare wa githinji everywhere. Yes. Wangare wa githinji kundu guothe. Yes. Nitwakena muno makiria ni undu wa kindu gigwitwo kuhura ni ndiramera atiriri to nginya ndathimo ati tondu nemo ni kuhu ni no uwe kihuni no njinde kuwa kihuni ndungijinda nani kuoha ngari. Hiya by the way. Yes. Tamere urutaga wira uriku? Jendagia spare part haria ngara andu hetagwo Gicoki Auto Spares. Ndio guo be nwageithio ni mundu witagwo Amoki Jana ya Mukuna wa Ndeka kuma kwa nyunda kaini. Aidia andu akwa nyugethagi andu awitu ndaka-ini Faith na kuria mugeithie jeshi yothe ya ndaka-ini ya nduthi Githurai jeshi yothe geithike waciku haria turiaga. Thank you so much mwina Bobo mugeithike muno na jama yothe ni tungati. Thank you. We chitagwo Joy wa Mazaria.